Ekitabo kya Zaaburi eshura ya 91 okuruhanga arinda bari kumwesiga. Otuura omwanya gw'omubonano gwarukira boona kandi oguma asangiirwe obushoborozi bwona aryagira Mukama ati niwe buhungiro bwanje kandi orugo rwanje orugumire Ruhanga wanje owundi kwesiga. Aryakwiha omu mutego gw'omutegi akukiza orufu orurukwita. Aryakushweka amoya ge ahansi y'amapapa ge niho rishanga obuhungiro. Amazima ge n'engabo n'akagabo. Toritiina kirikutiinisa kyona nyekiro n'obugwaku bw'omwambi ogurikurashwanya omushana naro rufu orushobeera omu mwirima n'obukwakuba okucwekyereza okumaraho abantu omu ihangwe. Abantu 100 bakagwa aha rubaju rwawe na 10 bagwa aha rubaju rwawe rwa buryo konka iwe torihikwaho. Oryabirebesa amaisho konka oyetegereze ebihembo by'ababi. Ahakuba ogizire Mukama obuhungiro bwawe narukira boona wamugira obutaho bwawe. Akabi koona tikarikuhikaho kandi orufu rwona tiruruhika hihi n'ihema ryawe. Ahakuba aryaragiira abamalayika be bakurinde omu mahanda yawe yoona. Baryakutega emikono yaabo ngoreke kwishikiza ekigyere kyawe ah'eibaare. Oryarubata entare n'empiri orubatirire ekisigazi ky'entare n'enjoka. Ndyamukiza ahabw'okuba nankunda, ndyamurinda ahakuba namanya izina ryanje. Kwarintakira ndyamugarukamu, ndyaguma nawe omu naku, ndyamujuna muhe ekitiinisa, ndyamuhaazya amagara g'ebiro bingi kandi mworeke okujuna kwanje.